Mai rêu yêu ya mình sang xin cha hong nào hoi District Legal Services Authority UKHRUL panel lawyer hakane achi hi National Legal Services Authority we azingli State Legal Services Authorities Manipurli collaborate salaga District Legal Services Authorities UKHRUL na Legal Awareness Program akasada singada kane achi hi roles and functions of DLSA UKHRUL matang nei thumna yang room say remikap tai thumna DLSA we functions ma yang rang kha DLSA hi khikhala gi kaji ka thana ka thai le haira kaji ka thawa ma ka thai la le sara District Legal Services Authority ki hi Legal Services Authorities Act 1987 we Section 9 azingli linga gaya legal institutions zakhani Legal Services Authorities Act 1987 we Section 3 li National Legal Services Authorities lingai dali nalsa we azingli State Legal Services Authorities India we state kachibuli State Legal Services Authorities linga gai hina Legal Services Authorities Act we Section 6 li chui pangshap aina lingai dale Legal Services Authorities Act we kamataya ningrin hi itumna thengrum se hi we matai la kai ningrin hi ba itum we society we alungli mazan makeup ka chia ka cham khangai ping moga thuka ping hi ping hi ayin we ka ka shunga khanga chon hi khlemaina samphang khang sak ka chi Legal Services Authorities we kamataya ningrin ne nawi ka cham khangai we wang nawi khanga zan nawi maga thu miyur mizat makhaila nalila ngarai ka cha ayin we khanga chon hi samphang sar khawai Legal Services Authorities Act ka chi shemga ga ne DLSA da arai thumna District Legal Services Authority ka chi hi we functions ping hi Section 10 Legal Services Authorities Act le kapi haidale hi we functions ping chilizang da functions ping hina khikla ji kha State Legal Services Authorities na atam le DLSA li ot ngrut chishin ga hai hi DLSA na singara District akali Legal Services Committee la pai o chimni ka itumna UKHRUL legal aid clinics ta leida claping li legal institutions leida clay committees leida claping ka tong li athumui ot ngrut ping jili coordinate salaga yangsang khami hi DLSA we function akhane districtly kachang kjila lok adalat ta singka khami hila DLSA we function akhane atam athishu da National Legal Services Authority na o chimne State Legal Services Authority na regulations shem khami rules shem khami guideline mi dak le tong hili DLSA na singka gi ji hi DLSA we function akhane government we departmental institutions ping universities ping kala ngatai da leida khalaya NGOs ping hiping hili nasik laga kacham no ping ni ayin wi khang chon sab bang khawai hot sa da khle ka tong nei li nasik laga hot sa khang rum hila DLSA we khang activities kala we functions sa khane are thumna mai sai na DLSA we roles and functions se kathama mai da singka li khla kathama mai da sa khla ka je thumna in rum se UKHRUL District Legal Awareness atamli legal awareness program organized samida legal awareness program singami da kle ishi DLSA UKHRUL we activities akhane DLSA we functions akhane hili katha ko me da singka kala je kai thumna civil societies ping me wang o chimni ka organizations leida kle katha na ping me wang village authorities ping me wang police ping me wang o chimni ka UKHRUL leida kle government we departments ping muna
government we schemes we matang nila itumna legal awareness atam ni singa dale he DLSA UKHRUL activities akhane kakhane li UKHRUL District Legal Services Authority na atam kachida ari free legal services sampang da khlai rapo da khlai pingli khalem mai na itumna advice kami lapai legal counseling kami lapai chimni aka na we ochot china na we problem china courtly case masaka pai lai haya kha chiwi wang na itumna khalem mai na ka shunga legal aid counselors ta advocates ping ran mi laka na we court na we case si courtly ngarar mi khawai na we drafting ga sawi lapai court we legal proceedings ka normally ngachon mi gshap ching ngachon mi da ngaran mi da hida da advocate ngaran mi laga khangchon mi da le hila UKHRUL DLSA we function aga sa da activity aga sa da hida da singka da le UKHRUL District Legal Literacy Club da school kachi ka thali show me haidale show me ga haya legal literacy club show me ga haya school ming le itumna atam le legal literacy campaign sada painting competition lapai essay competition lapai quiz competition katha national ping le ain we knowledge nui da le la khaina achu school we aina tam ga chi thai ain we matang le athum ni thai thang mai khang sak hi itumna DLSA we function na ga sa de da school le da singa da le hi ga competition mang maning la legal awareness we wangai na class la issue we panel lawyers ping na school jile class la khui mi da ai mi matang mai tam ga thei jila hi ga on marut la singa da le da le lang mai da athang gang da lok adalat ka ji hi courtly case halaga makup sangrang ga ji pending na le da clapping o chimni aka pre litigation case da courtly doing a hema pokrang gaji courtly case matha sangrang gaji courtly ma barang gaji case ping hi itumna courtly mukhui walu la lok adalat ta program aka singala ga chualung li itumwe judge ping courtly leide judge ping china ngai chapa pa me atumna la lok adalat hile atumna jury aga sada rapam mi laga na thumui case courtly mukhui walwila loga dala li khirang lok laga chili settlement khui khara chamna khang rok maya khang rok ya lungli hina phamai courtly case nga hei laga ithumna atam la shiman lan na ting ta hishong phaisa mating khawai atam la ma shiman khawai da lok adala li hida da courtly case pending and later clapping courtly case ma program ga chiping ka tong ni khuira laga loga dala dele chamna ga khui settle sa ga khui hi we program la singa da le he ga loga dala thili itumai public utility services ping ja ka transport service we la pai electricity department we issues water supply we issues bank we insurance we hospital we the postal telegraph katong higa thawi public utility services higa thawi problems thing la pai courtly case sa khawai lai haira chi sala la courtly ma warang laka lok adalat hili khirang rok laga chamna khui khang rok example la sa da miya kana light bill hi chingkum mati phanga mai we bill hi na na mashan thu da noi mai katat mi gai ni katat mi gai ji courtly khui khwa tharan consumer ba hina paisa tara ka tingi de khli ji loka da le khira laga pha khamai apong ji khira ngorok laga tyo mai kha shan khui shan masak mai wi department ni lapai water supply wi department ni lapai hang pai hang rok laga pha khamai settlement ji khira laga court li mang hai wi la consumer ji na la awi miran ji mi laga hida da kupsang khami hi ka thawi ot ngurut hi DLSA na local hi singa ching de le ye lang mai da
jail li zang da khalaya mi pingwe shim khuru pingwe wang legal assistance campaign sa da ithum nala DLSA UKHRUL nala singa da le matai la na under trials ping jail li pam da khalai court li awi case si awi problems si masingkarang gaji ali khayon kamashung verdict mamirang gaji trial samuhung da khalai jail thalala awi case masing milala jail li thada tuknar laga phatop shimli tuknar laga haida khalai mi pingwi wang la chika thawi shim kurbing li khanga chon athum na government with scheme la pai o athum li khawat kachot kachang kimai le li khla gaji ka tong ali la DLSA UKHRUL hina khanga chon sa da campaign zata yangsang mi khai kala yangsang mi da khalai hi ka thawi activities sila singa da le orphanage home bing chimni ka child care centers bing ni vayang sang mi da chika tha center bing na darkar sa da khle khang chon apong aning anangu psychology yang sang mi da khle ka tong hi DLSA we function aga sa da kala kachang khadaina singa da khle activities aga sa da hi tha da DLSA we functions and roles kala activities bing hi da da le da le hang hai DLSA we roles and functions kala DLSA we singa da khle activities bing ka tong hi khalem na mi da khle services mangi chena thaka ithum DLSA UKHRUL hili khalem na khang chon mi da khle hi free legal services bing hi khipam mai na samang bai ra khala kachi ithum ka thaila dakar sai hi Legal Services Authorities Act 1987 we section 12 li mi haidakle hi we criteria bing hi remikap ta scheduled tribe scheduled caste khangsa mi ping hi ping hina claim mai na mi dakle khangchoni khuipai kakhania sa da mi leikhlon jaka human trafficking li victim sa da ping hi ping hina khangchoni sambang paira o chililang mi da pogaza ping hiping hila higata khang choni sambang pai kaga thuma sa da shinau khang sa ping kala chimninga ka naw shinau ping na thum ka tong na hiwi khlem mai na khami khang choni khui pai ra khamati sa da ning ma ka pai ping o shege shu pasali shei shu laga opthoi da clipping na thum na la khang chon khui pai ra ka phanga sa da Ogotui we sipan zingro masing masawi sagz natural disasters hewa lungli sazu gahaya victims ping or industrially otsa laga sazu gahaya kanang gahaya victims ping hiping hinala khang jon sambang paira katrugali industrially otsa dakle yang we otsa dakle ping kashini ali custody li le dakle kajibaba protective homes protective centers pli juvenile home le lapai or ningma ka pai pingwi confined sa ga haya shimli or mninga hospital le lapai chikathawi patients ping hiping in na khang chonji sambang paira kachi shata sada shim khurjina kala mijina chingkum khali awi income hi lakathum limalanga kha lakathum li malang la kum gali income sambang dale kha na chikatha mi jina la hiwi khang choni sambang pai now make up the senior citizens ping chaka all age ping current ping HIV na sajai da khala ya patients ping lang me the transgenders chiping jina ainui khang chon hi claim me na mi de khala free legal services hi sambang pai la kachi hi ethum program yang da khala tong li hida da thaing sak khangai ne now make up the Achi UKHRUL District Legal Services Authorities na Uyazingli Legal Aid Clinic ta UKHRUL we East Shong Northly Westly kala Southly the Legal Aid Clinic ti office hi
khu ka ji ka thali show mi hai dele UKHRUL police station ni district hospital li lang mai da district and session court li kala CJM wi court li la the legal aid clinic ta show mi hai dele lang mai da mini secretariat wi azingli alungjili front office tala akha dei dele CJM wi court complex li hi wi khang chon ning ga chang ping ba tong na hi ga tha show mi ai de kle legal aid clinic ping front office ping hi ping hili na thum na ra laga na thum me darkar ga sa khang chon ji kharchana sa mi paira khang chon ra kui paira lang mai da mara khar ping na issue wi di DLSA UKHRUL wi email address lila na thum na mail na khang chon ji pora paira issue wi mail address na DLSA ukhrul@gmail.com helina thum na khang chon ji mail na chora paira chimani akha issue wi front office wi helpline number 600-990-4972 helila na thum na contact sami paira na thum na khang chon ning chang bing ka tong na issue wi UKHRUL District Legal Services Authority wi chairman li address salaka chimni akha DLSA UKHRUL wi secretary li address salaka na thumna application written naina kapisang laga khangchon ji pora baira kaji khanaw sada na thumni hi hangkhangai ni yang mi da khlai na mi da khlai na thum sai korli lekhya simishong sarnu ingshila ver